Lasha step hakapor shiteng senya. On sedang ya ke Europe Cup arhajar arbusau. Padang siomba ya piki paralog. Ki bujupet ya ki video hakane ke channel. Ladadai pi barang thamai. Siomba ban subscribe ya kane ke channel. Setang dagi kato kane kenta. Ngin yo ban sakhi ya ke tournament ke bakrau. Hakadau ba Europe. Hakabakiri baklain bor jong ke pertai. Kin yo ban ya airing iwe ye iwe pat hakane ke tournament. Ngimla aban ong lepa bakano kari kaban yora ya ke Europe Cup arhajar arbusau. Namar hakane ke tournament kadon shibon kiri ki baklain bor kum ke Germany, ke Spain, ke Italy, ke Belgium, ke France, ke Portugal, ke England, ke Croatia bat kiwe habab hai shigi grup hakane ke Europe arhajar arbusau. Haka grup E kadon ke Germany, ke Scotland, ke Hungary bat ke Switzerland. Haka grup B kadon ke Spain, ke Croatia, ke Italy bat ke Albania. Kadba haka grup C kadon ke Slovenia, ke Denmark, ke Serbia bat ke England. Haka grup E kadon ke Belgium, ke Slovakia, ke Romania bat ke Ukraine. Kadba haka grup F kadon ke Turkiye, ke Georgia, ke Portugal bat ke Serbia. Kajing yelak kai ke Bandengkong kalong la shaman step haka por chiteng senya haka por khat ar lai pheu EM kalong hapadeng ke Germany Persia ya ke Scotland nado la shaman step haka por chiteng senya ngin yo ban sakhi ye kajing yelak kai ke bakrau haka dewa Europe jong menta usnam arhajar arbusau mano tharai na pedeng kini kiri ki baklain bor haka dewa Europe ki ban sayora ye ke Europe Cup arhajar arbusau bat yeno pin krishan haka ne ke Europe jong menta usnam arhajar arbusau sapan pau ye ke jumpa khat jangpi haki comment section kuble shibon ye piki paranok ki bujupet ye ki video hakane ke channel ngin sekendo pat hakawe ki video kuble shibone.